erdhi me një buqet më lule për t'ja marrë vendin e punës. Takimi ftohtë që zgjati më pak se një orë ndërmjet Orce Gjeorgjevskit dhe Danel Arsovskës në pranim dorëzimin e detyrës së kreut të qytetit të Shkupit. Në largim Arsovska nuk foli për mediat. Kryetari i ri u zotua se gjëja e parë që do të bëj është pastrimi i kryeqytetit nga mbeturinat, aksion i cili do të fillojë nga mesnata dhe për 72 orë do të pasojë larja e shesheve e bulevardeve dhe jo vetëm. Ке спремаме брз ребаланс, кој што ќе треба за скоро да го донесеме, ребаланс кој што ќе содржи нови проекти кои што ќе ги започнеме во градот Скопје, но и оние 4 проекти фокус ќе имаат сериозен, кои што се останати некои од нив и повеќе децении, на кои што ќе се фокусирам наредниот период да бидат конечно одблокирани и да имаат брз расплет, односно брза реализација. Како клучката Момин поток, булеварот Борис Трајковски и двата моста, едниот на Љубљанска и Михајло Апостолски генерал во аеродром према Gazi Baba. Ai paralemroi edhe ndërimin e drejtorëve të ndërmarrjeve publike, por edhe përjashtime nga puna. Да сите оние кои што правеле злоупотреба на своите работни места, а биле плаќани од граѓаните, особено оние за кои што имам информации, а вечер ќе давам и детали за тоа, кои што не оделе на работа, земале плата, без тактизирање, без при тоа се зема во предвид кој од каде доаѓа, политичка партија, вера, нација и се останато, да бидат отстранети уште денес во голем број од работа. Така да очекувам апсолутно ревизија ќе следи за сите јавни претпријатија и ревизија ќе има во градот Скопје. Derisa jep deklarat, vetëm se filluan të hiqen barrikadat e vogla në hyrje të zyrave për evidencë në punë. Takim pritet të ketë nesër edhe me pronarët e transportuesve privat të NÇP-s për të kalimin e krizës, duke paralajmëruar edhe 60 autobus të tjerë në linjat e kryeqytetit për të mos dështuar transporti publik.